Seraken tingkap. Yes. Lantur mangkin cari inggih idodane para pangrengo sinareng sami ne mangkin jagi kawitin titiang ngantuk nyari toyang daging cari tone ya wentanda manut sani munggah ring daging cari tune wenten reke ido sang merago dangya kelintang luweh mau tamu angan idone ya dang yang asta yan mekadi pesengani desang meraga luweh punika sugera tabik pakulun ide wantah mepesengan ido dangyang astu ake pandita Buddha kasenggo naleride dangyang astu pako punika ketah kasinanggoh
ide pandita Buddha. Kuning tatua kedia temika yaning makadilinggih ide dangya ngastu paku punika Dewa Ratu kelintang pradnyan uning ring tatu kediat mikane pradenya lian ring punika ide dangya ngasto paku punika uning ring daging agama sarin tatune maka sami sampun ketatasangan tuk ide dalam benangun tapo brata inggih manut ring gegelaran ide sang rangsuk sesanan kawikon dahating pagah lajar ngelarang punika tapo berata yoga katekaning samadi dasawa indriya sami yaning sekancani mesah sane setatu ngodoy manusia dasa indriya sadripu panceng wisayone nenten jakantun malih punika meresi doyang ngode angan idene maring aji kamoksa lian ring punika ide dangya ngaste paku punika sampun pascat pisan uning ring aji kemoksan aji pelepasane punika paga ngamong dharmana wiku
semalih ide dangya ngasto pako punike kelintang pagah lajar ngamong sesananing sang rangsuk sesano kewiko makadi punike catur bedandone banget kepagahangan tuh kide kebaktinian para sisya mapewiwit sangkaning keluwihan ide dangyang punike mawastu sekancan sisian-sisian idune maka sami nyiwi linggih ide anak lingsir lintang kasup maring jaga wantah nike rarisane dados jalaran ide anak lingsir dahating kepare kasub ring jagati kocap daya inggih ne mangkin lanturang titiang uning ayang mekadi linggih ide dangyang asto pake kuning suaraga loka yukti manut kadi kepiran ortone sane sampun kepiragia ide dangyang asto pake punike ucap uning ringinik suargane ya neng lunga kasuwarga ian pet pradene anak lingsir ide dangyang asto pake punike mapi karse jagi ngemaranin punike genah suargane ngalinggih mantra rikanyekan ide dangyang asto pake punike
ngemaranin genah swargane mapiranti punika antuk daging mantrene punika rumah sat pelingihan idene ya. Mapedahu suara ganteng naler pinake serano punika wantah bedau nike pinake pelingihan idone ritat kale ngungsi genah wargane nya. Noli gali rawa mare suara galoka mawit sangkaning keluwihan jenanani dedang yang ngastupake dan pendah waluyaning kebecatan angin pemargin idune ne mangkin kocap sampun rawuh irike ring swarga lokone ya. Om Santi 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 Om. Seraken tingkap. Yes.